Kieba kithikiro na kiriro nikionekanite kumba kwithira kikiura mathikone ya Joseph Muture ora kumba kwithira kithiko kwa ntuku yerwari ntereche kiguchwa Muture ni rombere kwithira kiura ntuku inkaini mikora karitie kwa factory kiguchwa atongoria karia mona ture ba kinyithite mathikone abakenda kioto kya Muture kumba kwithira kionekana kumania no nyoma rombere kwithira kibuthuro ni mikora ii tweka Joseph Muture na right wa mwathani turoria ri wawe taitwa mwathani ni naitwa mwathani raito kona kambe ryo raito kona antu no bawe to tuko raito igwanga ni cietia ciana ma toigwa cietia ciana ma kou woni ntekera gu atre anto baba ongwa ni baba ina anto ba withini ni baba ina jame kou morungu nonto atore mwanka dai mantu ayo ande ya rendene ya thirikari itumi ntukwira kawa kaiyirwe turibwa kaiyirwo tuko thaa 8 na imbiche barabara chieto kuma Mikinduri weta Mutindwa kuma Mulika kweya Mikinduri kuma Muchimukuru weta Murere kuma Maua kwena Mameru ikwethara kwena rondi bloko barabara ni otuku tureamo loi na kawa nkunia 80 tia chakamatero na Ituro kana ikamatwa na Wiribaro chakamatero na ngari yena namba nebuo na rera ntu baubethera bana rondi bloko njirene ngari chieta ikamatete merio kinyaya irio ekoro ibonekero amwa ticitie kandikwa nambe ngari na intobira byo kare ngari nereko kwa itokuwa Meru County euje to president wetu Kawira Mwangaza itokuwa ngari ira cha kulokere ntuko ya Jumamosi otuku barabara ene cha Meru County barabara ene cha Tiania East kana Chiembe East no kana Chiembe South kana Imenti kana Mulika rondi bloko ira chiare kuo no mwanka chiethere ngari uni andekerwe kethere ta andekerwe tugenda guchokerwa imanda Mukawira anto baba oraite Muturia mekinya tokera kuwa no bakwimenya no ntubo mwe ibanture tu iberie na ukona muchore nwa uchwera ekuo atongore mwanya wakari mathikone abatongore turima Njoti Kanisa Alfred Murigi na MCA wa Wonde Kiguchi bombete kwithira bakwa komba kwithira kwatari na family kutira kioto kwe komba kwithira kioneka MCA wa Kiguchi akula komba kwithira kimenere karekero mbe kwithira karekera mukuru ithikiroge kinene sana no ntubwa mutanosia wetu kwithira ari na ntukwira kitendo kikya bwithikire indaringirwe thimu themwe na ndaika 15 kwari Sunday indare ndi kwithurana mbitite kanisene batinda rekere na kanisa ndeire wita baadaye nde ya Mwanka factory ndetanda ilia kura buragwa karite ndona kutabui. Bwana Yesu asifiwe. Bakare makoria kiorio kilukira ke mtu akuirire ngwene mwananchi intone bya thirikari tukauria twe batwe woni twatethanĩria na babwe nkaboni atweta kuria. Bwana Yesu asifiwe. Onto nyethe ituwa tukua tukire kwebuo tutekira kirou itukuona wokolea ni wokolea onto kuinge muno itukwenda kumya thirikari ya Meru County ni ndio koleete na biao itukwenda kumya thirikari ya Meru County nete aretie intobiare mbaki ochwa bila biombete weta na muntu tutekumenya tukeo kuna ilwa metu mirengeti katokarerwe intobieto Murungu uraichie witho akathiatana na baba thirio ntubu. Bwana Yesu asifiwe. Muthia Alfred Murigiro na manenja mbunge wa Tikanisi Mpuraburi awete Mpuraburi ni tharathirite kumba kwithira kibwithio garuku boka irenterei kenda gutira mabisa boka reparate kumba kwithira bakithikira wananchi bakomba kwithira kiritirito guntuneko na kureta bangi bakomba kwithira bakagirithio kario guntuneko mchamba ere mami aruare itekwete kariti ng'ombe ciawe atikwete kariti iru biawe atikwete kariti ana bawe akwete no ntubwetu turi antu bamwira yo kiuchwa na ndina makeria kuthoania
mukurumbu akiringwa rwiru mwaka ruka ageta akiyakairwo mukuru ke 50 ututigirie tukie kaua na akareka bakoya tukithwanike kulingana na uteswa kurateserwe mukuru karemere na into bya kiuchwa abaira buteta na into bya kiuchwa nkiona wachetha rwirendo eu akithwanakia amichinda na runene yabwire antu bakiuchwa ngwira bompere nkumiruta boya na into bya inu bi safe lakini kwa tuika antu bara ibare na nyankoloki yawe mwaka ba mubithiria into kiu ko ba tu ngwira tu ino ki subcounty yetu ikubithinya rishafu se security kenda twakisha tu ina antu bara bakwendera antu mantu ameana bara bombo bakaria no nde munya kumblame askari betu kana muntu ngiura no ntunde nama tutena into akili nekya kumenya imture kuonete mantu ya wachetha batairi bahitutethia kana wachethi bamenya bare awita atia ututethia ende no ntu mantu atutimenya bato saindi security itwinyilite saindi una tukabithia mantu amenye muno na mbwere investigations cia mantu ya ciendelete boya muno kuma tieni Bitanda Muturia wa Thirinja.